Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Semawan no sinisa, madang ini asan makian mbak, naik menyelir cuma menurut kamu. Bersimenta, akhir cuma mengerti. Coba berpelan pribadi, menyelungkan sejuk, namun menyok kuano, jadi jilang. Semua, menjadi sebagai kasih, sebagai kuano, akan ini berjalan lagi. Kajing yalang sengolem kepala penlong dagi sanseng haga nok pai sengi jongka arpu sau tarik unai wing arajar arpu ar kalalong ke bayaj bet yai renti tat hado balajan wai haga por balasam yagi membeti bantang kum kadak kajing sengolem yagi sangut kimensem berlui-lui kibala kelon yap hagi ketang suloi jongki pulit asam haga step jongka arpu ar tarik unai wing hamukro West Giant Hills District. Lami kejingnya kawang ketin persya yagi pulit gibayang appahara hajan jong umat kiang nangba baladon bakni no ya gasti jong kawai nagi pulit kentai hangta margumta ladon ki riu shim kabu gibala penklem bat penjat penpra ya ka police booth kabadon hajan jong uni umat kiang nangba kaba mar persya bat ke Shillong Civil Hospital shushu ladon ru gibalan themmau ya ka bos ka pakit ya ki pulit pahara Kam hadin ladon ru giba wiang ding ya gani ka bos kabadon yau registration number ML not san B prasan iwei pra. Dum na lang mga Look.